ہوکس پوکس پیش کرتا ہے۔ ہرے دوستو، کیا توہا چو پسند یس اس یتہ وچھان چو فضائی آلودگی چے زہریلا کیمیکلز تہ باقی نقصان دہ زراتن پیٹھ مشتمل ہیمن ہند سنس صحتس تہ ماحولیتی نظامس پٹھ منفی اثر چھپاوان۔ مگر ہوا آلودگی ہند وجہ کیا چھو؟ ہاکس قستس منز گجھاو سہ فضائی آلودگی ہندس گند علاقس منز دخل گجھن تہ پناہ زندگی ماحولس تہ دنیا ہس پیٹھ ہمک قانونی اثراتن ہند معائنہ کرن اٹھ فیست چو قدرتی ذرائع ستی آسان ییتھ کین زن آتش فشاں پھٹن گرد ہند طوفان الرجی تہ جنگاہ ماتا ہنتاہا جنگلن منز نار تہ یمن منز کناتا قدرتی ذرائع کے وجہ سطحی آلودگی پیٹھ چوہنا آسہ کنہا کنٹرول مگر یتھ چیزس پیٹھ اس کنٹرول چھ کران سوچو آنسانی سرگرمیاں یس دنیا حق زیادہ تر افزائی آلودگی خاطر ذمہ دار چو چاہ مینی دوست تمباکو نوشی پیٹھا جیواشم ایندھن زالنا پیٹھا گاڑ چلاون تام تہاں فیکٹرین پیٹھ زہریلا دھون خرچ کران سو ہوا خراب کریو یس توہی شاہ چھو کران تہ صحت تہ ماحولیتی مسلح پت کریو ہاتھ لون ییلا ہس چیواشم ایندھن زالان ییتھ کنزن سڑت کلی کاٹے تہ جاندار تھام چھے کاربن ڈائی آکسائڈ تہ باقی گرین ہاؤس گیس ہوہس منز تراوان ہام گیسا چے ہفتاب پیٹھا ینہ ول گرمی زمین کہی ایٹماسفیرس منز پھنساوان یوس بدلس منز عالمی درجہ حرارتس منز اضافہ چو کران تا گلوبل وارمنگ پتہ چو اکھ اہم عنصر درجہ حرارت منز یہی اضافہ چھو واقعاتن ہندک سلسلہ قائم کران تہ ماحولس منز سموگچ سطح بڑھوت ہوا آلودگی تیز کران چھوک قسمچ ہوا آلودگی یس وچھنچ صلاحیت کم کران چھتا ہوا شاہننس منز دشوار چھو گجھان تہ اندی پاکھی کن علاقن چھو بھوری تہ بھوری و ونجاہ منزولت یس صنعتی علاقن منز عام چھو ہندوستان منز لاس اینجلس کیلیفورنیا تہ دلہ ہیوین شہرن منز اک وقف نظار تھاوہا ہے کیوں نہ اتھ پیٹ یقین کرت مگر WH و مطبق چھپڑ تھورے یہ تقریباً 2.4 ملین لوگ فضائی آلودگی سطح مران تامے کنمائے مینی عزیز دوستو آہچ شین سونا سنس ذمہ دری ز سوا کری امہ معامل چ ذمہ دری مگر ساروے کھوتا اہم سوال چھو یہ زی اسی کت کنیا حقو لگاتار بڑن والے فضائی آلودگی کم کرنس منز مدد کرت خر اسے حقاو یہی پنا دوستن تہ ایالس منز بیدری پود کرت جیواشم ایندھن زالنا کین نتائجن ہندس بارس منز تہ تمن پیٹ زور زتم کرن یمن ہند استعمال زیاد کھوتا زیاد کم کرنا یاہ تتھ تام زیوکھلا واکٹ قدم یتھ کنوا زن ہلکا ٹی وی یا کاناہا تہی برقی آلہ بند کرن یہ نہ استعمالس منز آسہی ہوا آلودگی ہن ست کم کرنس منز مدد کرت فضائی آلودگی کنٹرول کرنوک ساروی کھوتا آسان طریقوں منز چو حق نجی کارن ہند استعمال محدود کرن تاہ یالہ تہی ممکن آسہی گاڑین تہ اومی ٹرانسپورٹک نظام جارن یا پکن یا سائیکل چلاون تاہ وار قدم بے قدم اسی فرق وچھن شروع تہ دنیا بنا بیا اکہ لٹا روزنا خطر اک صحت مند خوشحال جائے
क्या तवाह छा पताह सारुए खौफता बड़ फजाई आलूदगी छे गाड़ीन हंदी पुठी सड़क ट्रांसपोर्ट न सिर्फ ये हवा आलूदगी क्या तवाह छा पताह सारुए खौफता बड़ फजाई आलूदगी छे गाड़ीन हंदी पुठी सड़क ट्रांसपोर्ट न सिर्फ ये हवा आलूदगी तोमा दिल च बमर जीना वलय खरबी तह अच्छन मंज जलन ओम्हा अलाव चूहना फजाई आलूदगी उखालिया रजहान 1922 हस मंज के है लंदन कहे शदीद समोगन 8000 लुखमार मगर बदकस्मती सतिछना इस है वुनियुक्ताम सब कहचमुत्तह असाय छे वुना है तहे यही करान साहिंस किस्मा होलिस न वक्सान तहवारिया गलती मवानी दोस्त याद थायो यथ कानीजान अजीम कार्ल सिग्नन वों तहमे कोर हवाला सामीन ची वहद दुनिया युस्वन युक्ताम जिंदगी पनाह दिना खतर जानना चोहयवान कम इस कम छुना यना वलिस मुस्तकबिलस मंज भी यह कुनह जाया है तहे ये तहे साना है नस्ला हिजरत कृत हाँ ठीक करियो वनी चोहना ये पसंद करो या ना जमीन चे फैलहाल तथा यता हस्पनन मौक़िफ चे बनावान साम में के नीचो यह जरूरी से हल्का नीवल टाट महफूज थावन तह अमिच परवश करना फाहिद गहरस मुतालिक सोचियो युस असीजाना तहिजानान चो सोचो हल्का नीवल नुक्ता वाहिद गहर युस असी वन्युक्ताम जानान फाद मीद छेजत तहाव बेका लता ताम आजिक कसम हाशुरयम तवाह मीनी वीडियो पसंद छियो तो हनीरना परूना करियो ना सब्सक्राइब बटनस तह घंटी पट कलक करुण मशिद